بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ወንድሞቼ እህቶቼ እናቶቼ አባቶቼ ባላችሁበት ቦታ የአላህ ረህመት በእናንተ ላይ ይኑር እያልኩኝ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كفترن بوهالا والله ጥሩ ነገር ነው የሰጠን እስልምናን ሰጠን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኢስላም ስላደረገን ጌታ ምስጋና ይገባው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ታዲያ ይህ እስላም የሚያዝበት ነገርና የሚከለክልበት ነገር ነው ያለው በጣም ዛሬ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው እስላም ያዘዘብን ነገር አንደኛ ልባችን ንጹህ መሆን አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ጥሩ ገላና ከዚህ ቆንጆ ገላ ምንም ደንታ የለውም እኔ ጥቁር ብሆን ነጭ ብሆን ባምርም ባላምርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ነገር ደንታ የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ገላ ውስጥ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ ልቤን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله سبحانه وتعالى قلاين مني أنكراني ويسأني أمراني إهن الله سبحانه وتعالى آيايم ملكينم آيايم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يمنيا يوم نقر بنور لبين الناس راين نوميا نبي من قالوا عليه الصلاة والسلام الزيه قلا وسط عند قراج تنش سجانو يالجو يا سجا كتستكاكل هلوم نقر تستكاكلوال يا سجا كتبلاش هلوم نقر تبلاشتوال يا نقر قلب يبالا الآلون رسول عليه الصلاة والسلام يه قلب በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ አንፃር የተነሳ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌም ዱዓ ያደርጉ ነበር اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله የሰውን ቀልብ የምታገለባበት ቀልቤን ዲን ላይ سبحانه وتعالى ثبات ስጠኝ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደርጉ ነበር ታዲያ ወንድሜ እህቴ እናቴ አባቴ ይህ ልቤ በምንድነው የተሞላው በዱንያ ነው የተሞላው በሙዚቃ ነው የተሞላው በዚና ነው የተሞላው በኸምር ነው የተሞላው በምንድነው የተሞላው ወይስ በቁርአን በሐዲስ በአላህ ውዴታ በኸይር ነገር ነው የተሞላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ የሚፈልገው ቀልብ እንደ አባታችን نبي الله إبراهيم عينت قلبنا الله سبحانه وتعالى كان يفلجوا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم نبي الله إبراهيم تككلنياون يا الله من قد يازو نبر إذ جاء ربه بقلب سليم يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تناجر نبي الله إبراهيم الله زند سيمته من عينت لب يا يزون ويمتوت سلام يهونا بالله وديتا بالله فراتشا يتمولى لب يزو الله زند سيمته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجر إلى الله سبحانه وتعالى سلزي لباتشنن كحزب كحق كما يهون نجر كوشت كهميت كهلو نجر لباتشنن قلباتشن ماسدات علبن قلبن بزو يميات أدا نجر بنور قرآن نو قرآن لقلب مدانيك نو قرآن لقلب مدانيك نو قرآن بزو مقرات علبن لباتشن عندي صدا قلاتشن بمقب عندما يامر كلا يقلب مقب قرآن نو قلب يمت بلاو نجر بنور ذكر نو سلزا قرآن مقرات مابزات علبن قرآن نور نو قرآن እኛና አላህ መካከል ያለውን ገመድ የሚያጠናክር ነው ቁርአን እኛና አላህ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር ስለሆነ ብዙ ቁርአን መቅራት አለብን ልባችንን ከኃጢአት ማጽዳት አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በችሮታውና በረህመቱ ለነብያችን ለነብይ አላህ ኢብራሂም የሰጠውን
ቀልብ ለእኛም ይስጠን እያልኩን በዚህ አቋርጣለሁ። ወሰለላሁም ወሰለመ ወባረከ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለመ ተስሊመን ከሲራ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።